Washemero n'abandi baye mbere izobere cyamana twakwakira Sky TV tugambira umukoro gwo kugwizera ngubaho abweje mwagukora icyo kubanza ni yenda kusima Sky TV izobere turiyambuga nkuru ninga headquarters za Kiruhura district ntujaguza kandi ntusima konka twabanza mu kushaba icyo kubanza motivating ninga no kutera umuhimbo abantu beitu bona ba participatingire nkabebembezi hamwe n'abakozi beitu abakiruhura district abakozi rege tukabakwato mwanya gwa kabiri muri Uganda yone cyamana tugambire ibintu nkabiro nabishate bigende ebe bagendeire guza icyo kubanza ibintu bire bagendeireho nangwa bikaberebera abo kuba bakana basesinga ninga no bakora icyo kureberaho departments nkeina icyo kubanza bukabiri by'amagara icya kabiri career education by'ubwegese icya kashatu gakagari y'amezi mu district icya kana kikakiri nka planning ninga ebikushanga planning byona that is cross cutting so konka umuherese tukaturiye bakabiri mu Uganda yona ombya mezi nto twakozere kubi tukaturiye bamwenda konka tukatine micro irrigation scheme tukatine skero tukatine amazing kataga gutuhire igorra muri banda konka hatebe byona tubutungire n'ikimanyisa ngo tuza kongera ku performing aje kandi sofa hato mu South Western nito turi dingiro muhere services and nimpamye ngo icyo cyo tuza kusinga Uganda yo uri natira umwaka gurukuje nkegesha zakuba twemerera tukujya mu mbira bo kubanza bakabiri nari muzagarike nyo umwaka gurkwija ikihango performingire kubi ntujya ku maintaining omwanya gwitu gwa kabiri webare munongo gwe governor wa Kiruhura district Mohamed Dan mukago kandi yanatsobore ibintu barabere mu kujja ku performing aje batona assessment